Yada say ya mo akwa ba bi me Adom TV Nkwa Hia na ne braso yada bna opoku a ahwene ase se ne wo de kase no ebra ye de edu so no eya pomuden enkomo se de wo de kan ahwe at work na wahu no wo Facebook ne social media handles no so no afa ne braso ntije wadwa fra wunu asa fia amankwa tomaklo ne able clinical nutritionist Dr. Benjamin Nyakon yatsna se aye babedi nkomo afa nutrition and diabetes so we aye viewer bi na semhia se Dr. Dabe na one afia wo be discuss diabetes amaye nti se de adwumade ne ne mo ana eche nti mo de basa na wo se etu ho anamo nti me yehwe so sa medofo no so waje na dwa ehwe nyame hira mo nyina baako de mum bra Facebook/Adom TV share like na fefa o comment ni gu ho ana afia amankwa tamaklo Facebook wo de to ho mene Dr. Mfonyi no eda ho de kire wadwe fato ho so ye beken kan de amam ye na ye sponsors ase wo mada romantine waje brehwe me sabre ye e wo fie mu offices no mo car ahodo emu ana se Facebook no enti de di kan St. Thomas Eye Hospital wonu ho how bia for ni kire St. Thomas Eye Hospital no mo hwema ye se wo lens na person mo sesana ana se surgery bi ne yenye e wo ni ho a St. Thomas Eye Hospital be ni nyina kama e de amount endpoint homeopathic clinic and so boye nyarwa hodo prostate no brane check mama cancer mfa no ho magimo ansa nti wo ko ho be hwe infections bi e how Mr. Yenko endpoint homeopathic clinic na omwaye sanso na Coco Plus ayenkura aduane from 6 months e call man Coco Plus ni bi fafra na aduane mu na akra ni obehunu sonso ye woni ni peduane mu sanyumakwe yada romantina meti adwam fabric center matena ni lace papa ibi ene shemi nti se wo pe lace ene materials papa dia fabric center bede ne number no beto ho mre no ekonani mu no mamenye sankrato yi emra ye ba Dr. Wahamei na che ne edi nkomo yi Beda CBM Samu akwa be Adom TV Nkwa Hia na ohwe ne eye October bosome ne de kan ti master de hye wafuno mumma na de ode be hyase no ene de obekwa wiye nti ene ye me director Sarah blessing or parent ne birthday to obi onim ni bia ne birthday no abunu mu se gen siniti ase say I show biensi nso na se birthday no banyami hira ne manipa ye odefo iti happy birthday called Masara or Paro bi onim ni bia ni mumu number no very active ti se wo de mano kra went me ama physical na wo de mano mumu so ba appreciate it. Happy birthday Sarah nyami enhira me wo Dr. Benjamin Nyakon ewa ha dog so we are Sarah be sort out tin kasa bebri ai dog enyu me mu ajo Joseph, yeah. Na bibi aboko. O difference for Facebook hapa. That's why I young. And then young couple. And I'm said dog say them who say ya o. Say ya. As thank you ready. Sa ho aye fenso. And then young couple. Aye fe. Aha na aba na wi awoko eyi. Emi award ni bi. If ya hare kwa ho. Dog. And then you may ye di nkomo nutrition and diabetes. Eyo hwefo bi ohwe na otie wo pa wo ba wonfa oni Nkwa Hia de ohwe ba wo do wonfa oni agro na o send dey say doctor da be na oni afia mbe discuss diabetes tina say followers ana sa hwefo nso o mo anti ne ye that's right so bi de basadia o say say sisubiem o say ye de hu nkomo pen but o say sa ka bi that's right tie da say e fro so waba that's it me sure be brave eti before e bebo awura mo kra no ma ye hu yaka say pre-diabetes dia me da se fia ma me nchi abusuafo nyina na afi madam no nso no me gidi so ohwe oh yes I saw hwe yeah diabetes no answer no bi benya diabetes no they can be bit say borderline na no kre ne se nipa bebre ho a omu wo sat bia no mu aka kra bi so manya bi but omu nim no kre mu omu a omu ye pre-diabetic no doso but omu nim nti dodo no a no nke ye hu a ke betimi aboye ho ban
esia no but nam say ye nimunti no first time obi be hu na ne de ne nanambia 2023 ne de keka ho nti pre-diabetes ni ye omu ye borderline or ya benya bi eno ne pre-diabetes no okay yo ene wa bai de kire ye ne say Sarah ne Thomas no nyina na borderline but omunya we nti wada wo madoga bai de na ne ennem komo no ye nutrition and diabetes. Yeah. Yo eno wa hu hia pa ho yo ene wa hwefo no bi nso aba Facebook nti ma me acknowledge o mo kakra na Amwani Benjamin ewo achim akroso and wo share ne papa kwabna Amwani alias papa carpenter also enjoy show yi pa yada se sama Kabinla. I say I like this man pa. I wish to be a vegetarian. Inti ono so ne dia wode aba and no love Japan so I was him and was say dog aye young pa yada say or Bojo Samuel say or say o Philippine wo ni waste inti dia no nana say wajman chia Gabriel Samson say wono so atwere ne de abanti adam asem mon share my na mon like afei ene ye ba bedi nkomo afa nutrition and diabetes ho ene watchre ye pre diabetes say obi o borderline so nti ho enkomo ana ye die nti no why na o borderline so e de na ebe mu hu say de keka kwa de ma hweme hu yi a esichi ya de na say diabetes ne bi be me okay me da senti yan hwe causes ne symptoms no nti yeti no sa ohwe na se utoma dia me keka nyina sa utoma na che se okay right niema be na deba dedi kan eye ye didie ene ye lifestyle ye didie ne yenom ene ye lifestyle number 1 no di ansa na obenya diabetes no na niema udi ye ene o lifestyle no eye omu amoye sedentary onye exercise bia ote ho ene ye adwuma ote kemu just onye exercise nti and number 2 no number 3 eye family history so mama obi o papa obi abusuafo no obi no eno so eye ade a obetumi enya bie ena afesu so sisi a chemicals ebu owia se bibia chemical no so chemicals bebre koni pedua no mu a etumi asesa ye genes no tumi ye genes no ho adwuma nti etumi kofa diabetes no ba chemicals ahoro bebre de wo ye nuane so ene niema ahoro se na ebre bi e kan ho asem no se dose ni pedua mu atumi ema hormones no ye imbalanced etumi kofa ba nti ye kan se obi adidi de tosu bio eye sawo ye kese boroso no eni age ne ye kanfo so ye bema oye bema na ofu ye kese no eso oya hwiye waste no ye kese a belt no obem no efia anhwini ya obetimenya diabetes nti bema bia otimi no hye so afi wo de friend insulin resistance edu ba bia insulin no a uchi no enye adwuma woni pedua no na nenamu a nti afi so ye wo de friend gestational diabetes ofafra e man bi ho mu fafra mutuminya owo wi a na ekọ normal nti say ofafru na onya bia enye ade a ehu bia sa owo wi a ebekọ he enyo obi ho a ne de obe na aka ho eno na problem no nti ho no nti niema diabetes edepania uposo nti sa na eme nyina no nti mi fan se opma me papa obi na oni bia hunu se obehwe wo asetena wa didi onum no bi pehwe ho ye bibia mu se be ya enkofa emrewo afi ya hwe symptoms no se unya bia ede be na bedadi ama wo hu se bia menya bia na me ye nya bi me preda be me ye nya bi dedi kai is come down tentem unum nsu aso nes come down nti sa sha se numu yase anumu nsuo but wo de no severity no bi says come to I think as a minimum no real pa as a wire dry pa very dry sa nti afi what tayemre o feel weak tayemre shanonso na wani du ba bia no wani no ese ye wisi bi say na ese o she no nso
do baby na unsa no ene onan etimi ye otitriti bi na ase wo bibisa ti onan ana unsa ye titriti ana wo sa ese o hye no nso de tosu bi o se kroto ho enwu eche ansa na wu ti se wo hunu sa de na ese o hye no nso ebi o nso ye frequent infections kakra bi no anya infection kakra bi na infection nti eba ne sa ese o koye lab afi de tosu bi o obo ha na ne so ti onye na dwense ono aye program bi for weight loss na so ne so ti odidi nso kama nso na no so ti de tosu bi o aye jonso kakra bi na jonso de kakra bi na jonso de kakra bi na jonso de nti Johnson no say oye be man na Johnson de wa ni ebetima ba say prostate no ana say diabetes na say oye afi ma umtanya recurrent yeast infection and so say okoye lab ohwe ana umtanya urinary tract UTI ni nyina na say lab ohwe say enye diabetes ana man so say koba say or sex drive akofoma say lab ohwe afi erectile dysfunction and then symptoms of diabetes nti sa ne ma mbubo so nyina no sa wo ho na nhunu bia entra ho esa o ko hospital na ye hwe umoja ne mu se be ya se no na pa na otumi aso ano sure se de dog abubo so se hu bi dia Yami Adom Adom se no tumi kan wa hospital no akwa ye emma asiche yare ne nche wansa ebia na hu symptoms we no bi entem ko ne enso ano na ya crintle watakwa na no ehwe ya Kasime Ebenezer se hubekwa no no so ehwe ne personal manager ya Obuache aka Baron 1 or se hubekwa na watch and happy birthday enko emfama no obojo maka wo de no Mozet Evans second obesity cause diabetes. So ka se umu ye drubro so. Nti kacha na se ni mu ye drubro so. On Gloria does say this man will tell us not to eat meat pe. Nti also the dear no Bright Kudom say very well. And also Ajinejo and I say Wajima say good evening and afa Abdul Zak kwaku nyameche se ohweye. I have tried many ways to stop eating meat and fish, dog, but something is pushing me to. And as a dog, utuno for. Mr. Wabna Akuma Asante say, I miss watching your show with my mom, Kafra. But she na wow, I'm winning Benjamin Maka Odierno. Yada must say, Pa Nana Kobi GH say, I see you, Kobi Ojam GH. TV so share Gilbert Samson so share ha na Kate upon what Cape Coast and no so share Veronica watching so ha or share na Alimatu Olivia so share is a wonderful topic yeda must say unkwa me share nimum share so da set of foreign so achimata SDA ono so ne family no agye atuma won share nyame hira mu nyina baako ntin komo na na eguso a ye die no eti dog say ye symptoms ye signs no eti ma yenhwe say obi okay yenye no ho yenhwe risk ai wo mu ne ho complications yeah me da say fear eno kwasem pa ne say asichire yade de afia o time for kra to say de nia don't wish him or her so benya bi yare bi anye was asichire yare de and more and more time for cry because our complications be brave. One, it means more heart attack and heart problems and more cardiovascular problems. As it yare bit me a hawakuma. As it yare to me say in tinia moja and a munina. Your dear friend no neuropathy. Intina and cransem firm common peduano, a situation to Miss Seno. A patch of a tail for Mutian yepa, na a drew at the dear no soa. Sanya mammy became well, we try and unpay. And also the maybe some men, it's here, sa complications say, we move ye.
na afia ka kire ne say ondidi wo sa kwan so a wate ase say one ebetima akofa akomayare abrew number 2 entina efra adwene mu aden kranse manipadua no etumi se no ya friend neuropathy se na damage nerves no 3 nipa omoda dialysis so nyina dodo no kidney no diabetes na ese no enti hunu yare ne se ne subante ene de otumi ye nti sa me catch us the say ya what ya say yes ye tua waduane ne mu wo ko apomuden o say kidney problems so no unya eno aso so start to me how heart no it mean fan say ezichire yare no ene ma unya kidney problem unya kidney problem no e be sa affect your heart into on say a vicious cycle we ba nti ezichire yare de ye njoku with it ye mfani agrokra de tosu bi o enipa omani afra bi pray no esiche yare efrani efrawani nti ewiase yare be na yase wani efra nti me catch us say jawedi na wenum bia hawa na medo that's right there to to be o wan hwe ya betime twa wonan wan hwe ya esiche yare betime me twa wonan o ya be ma wan hwe a yare be jao yes because untumi nya adwuma and I want to mean judgment so be chawa ko e would aduane crowd the see wa nchi no be shada nchi be bragum because want to mean judgment obe ma nchi na twa aduane no mu afia osre asempa na make a chiro yo o de ya bisamba no koi upa achina ana Monday sma from tobre no koye interview krom no mbisa be ka chiro se we be ma so ntimi nyadwuma de ntimi bu aduane mbebre ko ye useless esichire yare betima ntimi chawo se di we ya esa otiase etimi mo waso esi sa o se ntini a di moja eko nipadua mo akwa nyina no etimi se no ni se no ntini di moja eko asoma mo aso ate asem no ebetimi ase no ebetima mentini di moja eko be ma ho ebe se no be ma nya adwuma so ho akwade nyina onan eye titriti ni nyina agina se moja entumi nko nan no na nerves no so asai afia asichire yare nya yare papa nya de papa kra enu ti na enwumre ye de ho nkomo ewo Nkwa Hia so no nti madofo monyi akonwa ntena se de elder ofosu asante ene ma gift ni ebusia ni nyina te ho etie no aso pamu no elder mechia wo one ma gift nyame shram papa pa se Nkwa Hia monfani agro na brebia mo fidie da Adom TV amoshe wa mentimi amodi no me appreciate mo pa ai must say ma gina ohwe Mr Via what ho den mi wie pe oba ma ki afre me nti so titwi na me Canada ni asew mechia wo nwumre wai mo nyame shram pa nti ya wie complications ne risk no ho ene ya wie ne saa no obi ohono mu a aso wonte no ho asese oye diabetic patient nti ne enni kwan se oye no eno no oye eno saa no wanhwe ya complications we no e de baba bebre but diabetes ya ye kan enkranso enya bi o enkranso nya bi ya wo the friend type 1 ana juvenile diabetes eno ye nkwara omu ne de ya na nyomu fault ya de wuo mu ya be wo no na ebia bia ma menu nya infection during the pregnancy no na affect akora no na say ebia ma me no na o lack folic acid enti na akora no division cells ni divide no form no na hematobi aba na ne pancreas no enya adwuma to mu no ne de ye de wo no omu sa ne de da bia obehia say ye wo ne insulin ansa na atumi aboa no enti Edna Domme hweye se kwan be no be fa so no waja fresh wie koso ma wo fidie ne da dog be kire o sa kwan no na fe Sarah Sabia say Sister Fia please ask doctor if hypertension can cause diabetes. Yes. Ni nyina nuanom we timi de we ba we su timi de we ba. Ndi se wonya hypertension
na wantumi manage no amana ma for my betumi amo akonya diabetes sans no nya diabetes nso a betumi amo nya hypertension Claudia bisa say junso bebrebe eno so yet symptoms ana am say waka the boss yeah nti ma minchire mu kakra junso no eyo na horo ba mienu ana miensa so wonya UTI ma junso bebre ojunso nkiti bebre so yo ba onya UTI na be man so nya prostate a onso tumi junso ene ewo junso a eye diabetes nso junso nti jesa okoye lab no watumi okay nti nya junso ntente bi ya no onum nsuo pa no so onum nsuo but ni nyina mu hwe na nya no mama wa no hospital that's right ai na ya check the amount nti Sarah wo de no Claudia de no na Conibel mensa hwe wo Alibu or good teachings yeda se papa na nakobi GH said, I really like your show. May God continue to bless you and Dr. Yedase. Nana Joa Adepa Miss One as a role model. Yedase Samuel a year. Say good evening. Impressive topic. Yedam was say pa. Yeah, can you say impressive? Normally I dare no more pay attention so because but I didn't say ya real dear. Ni kwanso be ya real. Onyaro kra na da say na we yare da ho. Nti Nkwa Hia ye ba topic bi a ye di ho komo bia medofo mananya wasem hia diabetes ye nkura ye mpanifo ene de yare abanim osikani nim hia ni enim akura nim mpani e chewa na chew nti se enya mpanifo ne adokotafo atichiu se no mo ba ne esua de a medofo ya ye ntie ne ye na de etomusine no ye hwe se ye betwe ho afiri ho wo hwo ho ye a man de obenyina che nyame wa maye nkwa de ye pena maye nti akasa wo so be ne ye na ne mo anakoso atena ye so tumuma ye ntie ne ye ni hihye ne nyina so Bedamwase. Dog, Miss Amu Aquaba na yan twaso. They say, who sent cranso to me in yabi. You and say it, and then I fay nutrition so can nutrition, I tell no son yedri. Okay. They say, ye who diabetes no and a honia manema. And they say, ye be share Diane, so as a diabetic, and I said, pray diabetic, and ye knew any dear mono so at to say. Okay. Ansana obi benyane yam se di carbo bob ponema so na didie no eye ade a ehuhia yi pa na play role kese ye wonuane a edeba nuane a ye di edeba na eyare hosam ne se nuane no nso na ye di ne debia eno na ya na ha dwen kakra sa okwa abakosemu a Ghana ha na esichire yare mu se ne abu efise ne di traditional foods oko baby to say Japan na sichire yare eni ho no mu di omu traditional foods mo eni omu soya no mu di McDonald's sha se ko ho KFC sha se ko ho fast food sha se ko diabetes sha se edoso sa pepepe na Ghana ha so eti nti nuane a ede sichire yare ba de dika pa ye sichire nuane a sichire wo mu say drinks bebre na ba yambo bi edin nye adwuma no e de yutufu nti sa wonum drink na mpacho ye careful asichire nuane no se koni pedua no mu a na ama pancreas nu so chi insulin nu bebre be ye ho adwuma nti bra wo ye no bedru brebi no abre na ho de na kofom te asichire no koni pedua mu ntumi nye ho adwuma nti sania ye ka diabetes no ni nyina ne se wudidi aduane ne dane ko de broni friends glucose asichire na asichire na kohye na power of muscles no otumi aye adwuma na se wanya apom ahoden nti ko ba se aduane awudi ye no entumi anya adwuma ana se entumi nko cells no mu a na ewo moja no na echi ne ko nti na meka se ewo moja mu echi continent mi se wani timi se bibie woni pedua no okay enti mesrese ya sichire dudu ayedi no yenhwe ne ye mesremo a sichire nuane ma no go back to no so ba Richard Abusian from Pon say can diabetic be transferred from nursing mother to her child through breastfeeding? No, enye yare asai. Okay. Enti fa twa kuma to yem. Okay. Enti sane na ye ka no asichire nuane na ye ta ka no fia se nkwada no ye chase ye de asichire man nkwada no pro mu so a wo pancreas ni nyini ye bia no mu de asichire enti be kakra no na
pancreas no be 40 years na brand into me adwuma nti awofo no ye tufu pen ba yesiso say inza samode asichire be ma nkwada no momfa sweet fruits obetumi de kwadu obetumi de bofre aduane a sugar wo no e de ayefra no koko no eno ye better enye ne sanemwa de atosu bi wo a ekofa asichire yare bre eye sade ene sade nam oils ni nyina bra wudi sade nam bebre no ya bibi insulin receptors se aduane ne yam wie na edane glucose no a esese epono no ebie na sugar na glucose no nya kwan ko cells no mu na sa receptor cells no se sade do so nipadua mu a ema no entumi nya adwuma nti bra wo akotwo ba na wo de oki echeche yiwe mami no na sa ena misemo makane pense ema na mom ye aduane di no so Nkwa no nsusu mfa sade enye sabe ya bebo nyina ho ban because sana me kan no sabe ma no man sade nam sade no odia abedru brebi no wana ebekwatia nti yenhye na ho nso okay nti ma membra Facebook/Adom TV Monica Wusu wabu akokuma se na ono ehwe efri afei Diana Chumesi Ankra chia ye kumase atonsu na owa or enjoy program Isaac Humble Daxon Semesho Mankesim. I really love your show, sister. Nkwa Hia is one of the best TV shows. God bless you for nurturing us on nutrition and diabetes. Greetings to my family in Ghana town, Gambia, ene ekunfi amuna. Yahaya Liskopi, nice program by all standard. Keep it up. Na I really like this super duper Dr. Keke. Honorable Yahaya Aliscopi the no kechire kwabena ebo etru. Say one of the best programs I love to watch with the family. Thanks Sister Fia and my fantastic doctor for always giving us these teachings for free. Yada say Obuase Precious say this show is fantastic and I really like it. This is Opoku from Obuase. Lukman Abubakar so say please, I hear diabetic patients have surgery urina. Is it true? It may affect or more affect or bladder. BBI, it may affect or bladder. Okay. Sir Johnson, maybe Sir Johnson, no doors will be brave. Okay. Into Kwabnami, I'll Peter say I'm watching you live from Vic. Kenneth Newman said, good program. Aisha Mensa, good evening, Efia. Wasa Tobiase and Awashe Odase. Ebenezer Thompson, I love this show so much from Takwa. Ebenezer Baby Menafe Amadu Salamatu Sarah from someone. It's true. I'm facing the same problem. I can't even eat. I'm 30 years and I'm not seeing my period. Hey, I know so for period ho. Yeah, for on Friday. Okay. Okay. Don't you trust so? I feel baby edru no. Ya be ma diabetes for nyina eni da so. Okay. I say ya na e catch us say diabetes de onya no ano no eni edru. Sir. Oben edru akopin so be wu ana be wo pane ni adade. But na de be mo eni da so nti obi a wo diabetes no. Ana so onim say all diabetes no. Catch no say one diabetes can be reversed. Diabetes no ebetumi afri hwama ebetumi afri hwama kra ene sen udidi ena onyaye ene ma horo obi ena ma onyaye but obetumi adane ani amana ye e dedi kai pancreas no ne ho aka enti na ntumi nchi insulin sane ese echi ana se insulin no de etumi chi na emom Sadie ena sisi kwan ema entumi nya adwuma nti den na obeye no ane se obempo modern se sadie ne sade nam ene asichire ne sane ma na wudi ye no obeja idie okay so uja idie a body ni sha se e be repair nti wo enema bia eboa body no motumi repair dedi kai ye antioxidants enuane a antioxidants wo mu nyina no e sha se e repair intino intrino and I say medical chemu say diabetes no affect intrino good in this shall say repent in kama e che say emoja betumi a shall say e be fam in the baby a
nanke moja nkura oha aba no enam se intina repair ntino afi di moja ebetumi akọ good you can say affect any you nuane a ese o sha se so obedi as diabetic anampo bi opese obo ho ban one carrots eye ade a eboa ani no retina no ema vision no ye sharp ese o sha se obedi carrot for the eye you can say affect akoma abusuafo aduane kese ba ko pa eye mani peduane akwa nyina ye pe avocado pe so di pe eboa akoma no bo ho ban ebo ntiri no ho ban bo niema bebre ho ban onipeduam ti wo ye diabetic se obedi pe na etumi aboa na ebo akoma no ho ban bibi te se ye ka kidney se diabetes mi se kidney no eno so apple but apple no ye obi ho a the abre no and the anesichi omumo te ofa green no a very good poor kidney no afin so black beauty anthropo nyadoa no ho ayese no yellow green bisa akese no nyadoa akese no and also so very good for the kidneys so watermelon is good for the kidneys no but diabetes is training to ni bebre. Okay. Afi nana facha me carrots no. De ya blend na na say de ya wi sa. Obetimi so ayam bia no. Na aboa. Okay. Right. Afi nuane bi te say citrus fruits no nyina grapefruit. Are good for diabetics. Kama. Lemon is very good for diabetics. Ena anka but anka no uni be brain am sugar nti ni nyina eboa diabetes for. Okay. Afi bi te say cauliflower and a broccoli. Nini bi wa ha, dembo dimbi bi wa ha. Ubenya bi ato ha. Enti nini na so boa, ne just minim di enti a omo boa pa yesa. Kana for akua for. Se na mi hu ayi we de se kura. Afa mani so a. Boarding. Hey. Ne boarding, fruit boarding. But ho. Yare ne boarding. Enti sa nyina ye cabbage. Ene na busuafo ni nyina no enso so eye afei haban haban bia ye di bia yero ho so obedi ebeboa mo reverse diabetes no ebeboa mo reverse ma ase atumi atu afri ho ma a whole lot of studies na ya so ye ho so nyankopon adom ya reverse bebre ma mi bi obaye no no de edurachi make ye ka se effect on so enwu na ye kutwa nankomu kutwa ne 937 okay ena ne sofo onimi yen ena odene bae na fia me kamechro se sene ana ne nan te no onyini kase no ewo ne na ho ni nyina no na ewo out ase ne suru ni nyina o chese ne nan no pa ne de na eden banyankopon adom nuane aya bubosu ya vegetables ahodo juices ahodo ma menete ase nne aye kase ya ntwane nan no na onim nyankopon bua ma ne nan ni nyina hili ase ni nyina na asa osu nyina pata hila me bibia e kama na esa wo yare na onya support nso ye ni kunu ene ne ma omu babia ni kunu ne ma ka no ho nti owo botanti like owo nipa odo no ho atwere omu support ni yi papa sikasemu bibia mu ti omu hwe ma aduane no odi ne kama na honu mafia nyame bo aye kuro no wu bibia aye kama no da bia o ha no ba o se o pitwa duro se mark ne beko se da bi mark ne de me ngo ho na nka o da bia se se ne tinti diabetes for any that so homo so any eye wisi sane ameka no a o sha se o num anka ne carrots num ne sane ma no a it me bo yi pa na onya powder bi na da bi no me di bibre o no white powder no and also so eye very ye koma papa bibi e wo Amsterdam white powder no diabetes na onum wie ye akoye test no o se omudi ne chef di ahoro miensemo omudi ne kwahye we mu a na omayi no omudi na kwahye mu a na omayi no omunti asese na say o diabetes o cholesterol ave ye hwe aye nhu
no mbisa ne se ne bema oyɛ den wase menye bibia odi ase no ho nti omo ntia se yehwe omojemu yehwe o records a yenim se cholesterol how yenim se o diabetes te bia beje dro afi yehwe a ade ye hu That's uncle can correct you one to me was true. Enti and that's any dear ho. Mammy or no Sunday or do so who dear one capra. Yamisha doctor. Yamisha Paul Sunyan. Oh Sunyan. Yamisha. But Yamisha mo. More from Nkwa Hia too much. Testimony na TV soon ntime mo. But doctor they send me mammy and sumi TB. Yet damwa sedodo. See a betna ha say ya. Mutie na mutu ho anamo. I don't send the be moon can't enfam road ye, but omokangu sumo so. Ti yes, rade say ye tie Dr. Nkwa Hia the futu no. Ya na say am as a mesreni bisa, but me was no can kwa no ma fetch na me di so. Sarah penny from to burn o muni so. But me di so party. Dog Yamisha. Yeah, tie to aso no. Eduane no beans two was siche yara me pa church asese obi di beans na horo ni nyina bi ebekọ siche yara na ebekọ ye wa dance bebre nipa omapa omu adiso a omu nuane e kire so omu ne omu adi a ekọ bebre nti ema wo wakomentu ama se obi ho a adwendwe no nko a eda no so nti ma siche yara no enko man bi no ye osofo ewo Kumasi asobi mu na no omusa wo hospital na san ya hospital chaplain okay na siche yare ndi no kokoma inzina nisu tete no ena sa white powder na akwara baako no nim no koma ni bi na dance odi na enwanwa so no white powder no sugar no a kokra chese onuma drobia but maintain enkosro di gina ni gina and our friend no be some say na white powder no esan ye memedra I say yeah adwuma ho say wo sintini no edi sintini no mu bie dia bibia na say bia be ye adwuma ti enye say ye memedro but now moje fm ti ama ahode asa nti ya obisa say yes nti yeda say nti Paul Jemfi Frank said, good evening. Please, I want to ask doctor that if you don't go to Gent for few days, is it a sign of diabetes? Can diabetes lead to stroke? This is my plea. So Nkwa Gent and say when you diabetes, and constipation inti. Constipation so nya yare papa inti. But modern said the bia which me na diabetes so it may stroke. Yedi catch him say it may affect untini. Intini no so and either say a bed and then and answer be pie na it may offer stroke abro diabetes timidly eba. Nana Kwakuchi, you are doing a great job. Can you please ask Dr. Nkwa to tell us the key lab tests one has to check the presence of diabetes? Okay. Yakwaba na dog abeyano PSC akosia June so please do drinking more water leads to frequent urinating ne dear no yakwaba Adom TV Nkwa Hia na o sheno mayenda endpoint homeopathic clinic say yare bi how say ye stroke say ye prostate and say infections and how ba na be ma utie me yenko endpoint ho free juada ko se me dan nwumre no nso no endpoint ye adwuma won krabata wodo nyina so enti o frɛ no 0244867068 0244867068 ye how bia na ne doctor di ho enkomo Coco Plus ayankura aduane from 6 months ya wo ye na aduane afa Coco Plus ni bigum ma no akra ne bedi di kama wani prom fefefe St Thomas Eye Hospital ye don wasedodo wani hu how bia wo lens ne yensesa no maw ana surgery bi na wo hia wani hu a yakọ St Thomas for ho a omo besiesie fabric center the fabric papa bi na wode amame wo mo enkran ana say akra rolling circle ho na obehu fabric center no akọ lace and fabric bi page 1 salon so wo dome organizer omo so da Roma na omo yemiti kama fefe de amame Teresa ne Samson nipa meri ne gina miti ne so me do mo ase papa me sankra so emra ye ba ye beto so
Asemesamu akwa babie me Adom TV Nkwa Hia na ohwe no medin afia amankwa tamaklo me Benjamin Dr. Benjamin Niakon clinical nutritionist enete ha numre yedi enkomo doc fache me nice abodi ne san fache me pa na ye to enkomo no so Alimatu Olivia buza say dog metimi awe amane instead of meat. And yes, betimi ketuwe bi wetimi awe vet asari say good evening efia me show chief of press, so thanks for this program nyami show Mary ama e wotakwa one ne maame e na ehwe kwa me ka chire my trending efia bi a guy rough me da say and Mozet Evans say can high amount of glucose in the blood cause diabetes. So I'm for the obisa question, but not can person me. Or say test the benefit for diabetes. Your test be a friend hemoglobin A1C. Okay. And I say glycated hemoglobin. And not the okoya. Best bosmi me and say do any credit material, so between your diabetes and onya. But no boarding. And hospitals I said no quite. So the no to nchen obetima kwa me ahwe moja brown di anasa ojonso ye hwe moja na ajonso ebetima chiro se esichire ewo mu na enuane no diabetes for hia no omu hia vitamin A for vision sada mekan no for muscles no omu hia B vitamins for nerves no because diabetes ya causes a hardness into here B complex near B woman nyina and here vitamin C no so sabeya beboa no anya the friend collagen nanso so abonti ni nyina ho ban kama diabetes for be here vitamin D for bones no and afi vitamin E and also antioxidants and also so eboya ho ban we hear K. Good. And the minerals are whole bit to say zinc. If you much say omo diabetes, no be much no like zinc, selenium, and copper, and you may answer. Inti as diabetes no na uti. So when munina so between you be on nuts, any seed who do nyina oh, bibi say linseed, ubenya sazil selenium ne zinc near the ade. Sesame seed ubenya biwom seed ahodo ni nyina pumpkin seed ni nyina no ubenya biwom kama so henti ya bomoden hwe sa na eme nyina no ebetimi aboan wo diabetes a misraw anida so ho na kobiji echi bu se aduane be na yeni ne mo ye ho ban free diabetes ho say no ana ai ebobo so ntimi e sure say wafa emubi Adom nhyirasi eduboaten ehwe ye wo pobiman na wasikudosis on a dog. Docas Doslin Amwesi says, Sister Fia, please ask doctor if children too can get diabetes. Me pacho I type pacho type 1 no de yede wo but ne no enkwada 12 years enya type 2. Okay. Enkwada 12 years enya type 2 ntimese wo ba hweduane a ode ma oba ne ye enka say me anya sikenti na o ma no rich nuane o koskuane ma be paki amana dia kro ni ade wo ye ne sa wakwada no betumi enya diabetes sa nti yen hwe ho ye na Costi Coffee say thank you my dear Fia, you do a lot for the welfare of the people of Ghana and other countries. Thank to Adom TV. Or no French no watchable. Na me translate. It was me French kapa. Yeah, that's right. And see say me boa bra over here. Or no French no watchable de bia. Oh yes, French de metepa. Eti dog emre no eye aso ane sa. De bia no abeka e de achre ye ni bie ye wo bie kwan ye befa so e bebo ye ho ban. Yeah, chemicals koni pedum no yenhwese besia no nti ada no ye kan say ye mawade a ye say ye detoxify nti anu so hia say from time to time ye detoxify after na o si mpuno no mpuno ne black powder no ne white powder no and after so ye vegetables no yenhohoro hu ye say be ya chemicals no enkoni pedum after ye didie ne no so ne ahwe ne ye yenye exercise. In fact obi o exercise we diabetic now exercise and also so boy yi papa it mean boama glucose no it me burn
na fe sugar no aye afri ni pedem no aye kama ahenti menjwenjwen eni da so ho wo diabetes eni da ya ka kire say diabetes eni adura ka kire ni pakro say medidi na minya ya metumi aye reverse no amna ye eni da so ho say omo ma so den no minimo bi ana so den pa say dokodoko yi unim say diabetic so he wo benum na me kon droni chibom ni ade o yes ade ani oboa o ye da o yes e bekun but ense so hu hia obia hu hia ma ne kunu ne yire na busua o man Ghana nti yenya de beboaye Nkwa Hia de sa Dr. Benjamin Nuakon na ye ne no di nkomo wa Adom TV Nkwa Hia ne number no enie sa black powder no me ka say ana me ka say bi na white no ye simen petty fin de enumre no mabo bi anza na mada na wonum no yisa hu se bibia hyehye 5 yen fra doctor 0500 444422 0500444422 ena 33 22 ana 33 na WhatsApp line yes good WhatsApp line is 02 Mr. Mo send message ubonza boy no mo frɛ 0267 55 8882 and your WhatsApp 0267 55 8882 and your WhatsApp number and the obetimi afre 055 333 9915 so obetimi afre 055 333 9915 and that's 0500444422 and I say 33 the ose WhatsApp no any die mom yenye no WhatsApp o send ni audio kra o be reply na de e call ni afre also my numbers be 3 e bia no ne de mom yenye ne sa se be ya bibia be ko ye de amaye same point so pese wo kɔ na tena ye na akɔhwe apomuden emunsam scans ahodo any lab test ahodo ni nyina nso an number no ye 0244867068 0244867068 me fabric so ena maka no fabric center ne de ma me lace or fabrics ahodo ni nyina bi frema na 0243938556 0243938556 normal fabric papa ibi page 1 for so mitine kama ede mame yenda St Thomas Eye Hospital ase yeni hu how edadwen emfa nkɔ men twɛn ma wani no ɔhawo ma ho a wonhu ade ansan matu anamo so problem wani ho nko a yenko St Thomas for ho na ɔmo hwɛ yeni ne maye Coco Plus nso nye na wokɔ shops ahodo mu a Coco Plus nkuraduane akra no from 6 months ekro now the biafra na aduane mama no bohu sɛ de akra no bedi de kama ama ɔbaatan wo so washomu ajo nyame hwɛ mu nyina obi order the message ba mentimi Mr. Offer Doctor obeyi ano e de amount mo ba Facebook afia amankwa atamaklo ho anase Adom TV nyame hwɛ mo mo hwɛ ye wo afia ahodo mu nyina nyame hwɛ mo nyina ne me say me director Sarah Opare blessing ne birthday to obi onim ne bia kan hyansem gu no so no bompa ma no sa afese se ne wrade amene sini ye ama abura dwene ene ntiase so say the dog go bone tinko ye wie nso sorting out big time the dog nyame share in advance tie do bia se Thomas nyame share oja camera na chi na Simon enso share sound no na set designers Pramto Brenso director ye nyame share mu nyina MCR nyame share mu Lizzy enso makeup na kama so de maye ye kwedi na che se ahosepe extra no sister Sandy be ye guy on team no aye crowd so no so chna Miss Golden Stool no so ye hyase ai ti e ma fefefo yi wo mo na Miss Golden Stool ye hyase me didi afia amankwa tamaklo da sane nkwa hoden e wo hɔ a e be se hia